وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasising kami hatiranan, Ibu Dayan Imalo pakarijo-rijohan niya. Iwan na si mga sila yan sa social media. Tukbal na mo ingka sila sa mga kaniw katantan. Kiran sa salam-salaman sin kami hindi ha majlis ini. Yari ha Masjid Al-Hijrah ni Daul Islam Foundation. Yari in guru sing kita niyo di mihil patumtum waktu ini. Amuna in yari na in waktu niya. Sa Allah Ta'ala rin akong palugay. Hitukbal ko kaniya in microphone. Wayro narwain kay Pensek Abdul Nasir Abdul Rahman. ويتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Mauli mga kakasisin Allah Ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamauma asan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Harin diin na sadya inabutan sin suara ini. Ada pun ing ganap pangadjian. Yatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat kahinapusan in ayat nasabut Suratu Ali Imran. Mga kakasisin Allah Ta'ala, di ayat ini aun piyabaita sin Allah Ta'ala upat parakala. In upat parakala ini yammalan sin bar iman usug, iman bar iman babai. Hangkan nila yammalan kalna kakuyagan, kalna karidaan antara sinipun iwan tagipun.
Mga anak po, magkagunahan kita ni urida sinallahu ta'ala. Waridwanullahi akbaru. Malaggo na yung katan karayawan. Sa pinakamalaggo karayawan. Amuna inrida sinallahu ta'ala katut. Mga anak po, ubat sing kasusahan ng kuyag. Ubat sin problema hakabuhi, aula-aula hakamatayang kuyag. Dahil nga sa babyan, dahil hugantan niyo. In risala, in message dahil hatuhan, haumat hinapusan, kita niyo na. Ya ayyuhallazina amanu. Tiyawag sinallahu ta'ala yung mga kakasini. Hinda sila yan aming karidaan sintuhan. Karidaan sintuhan yung pangatayan nila. Karidaan sintuhan insyura nila. Karidaan sinallahu ta'ala in hiwal simpito ang gauta baran nila. Magkakunahan kita ni Muhammad na ito ini. Sabab kal na misan nagrida na, misan kiuyagan na, in sa taud-taud mano siya diha dunya ini, di makaabot. Paku giwan kuyag, rida sinallahu ta'ala ha isa-isa niya. Ya ayyuhallazina amanu, ya kamu nagkakahagad sin rukun iman unun, iwan iya amalan niyo, tiyawag kamu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pula-pula mo yan. In nagtawag Tuhan, in naraak nagtawag nabiwan rasul kay napusan. Unin paltawagan yan kakuyagan. Bangkaw kiuyagan magkaon, mabiya kautian babakan. Magkaon na sa dyan kakuyagan mo. Bangkaw kiuyagan sarap, nakita niyo na yung pangadatan di matwa masa natuin. Aula-aula in pangimbay tisin Yahudi wan Nasara, sarap. Bang kau kiukan sindayaw parasahan, day-day-da. Tumarawa, apabila kau kiuyakan. Piyakuyag mo in atay mo, piyakuyag mo in suara mo, piyakuyag mo in. Pito ang gautabaran mo, uning ka na naman mo yan. Lajjatut ta'a wa lajjatul ibadah. Lanab sin pagtagipon patuha. Lanab sin pamarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, tagihan kaway ng marayaw. Di ka umalitay ng marayaw. Sabab sin lanab. Ug iwan kuyag. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu, mga kamu beriman usugiwan beriman babay kakuyakan kamu sintuhan, isbiru, impaltawakan panagnaan, isbiru, atasiniyo impagtuhan sa bunda. Tatasin niyo impang hinunggal sa bunal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatasin niyo in rukun iman unum. Patatasan sa jawairun hunit.
Ampay pagkaon masarap, pagkaumukon masarap, kaya hunitan. Inista, subay palurupon si mang lulurup. Subay pabingiton si mamingingit. Sinakang papatabo, matao din labayan niya. Ampaying kasabar, magdairik antara sinipon iwan tagipon. Isbiru, tatasiniu, impag-iman sa bunan, tatasiniu, impanauhid sa bunan, tatasiniu, impag-ibadat sa bunan, tatasiniu, impagtaat sa bunan. Ano yan, mga anak po? Uno yad turaakan. Di man jariri na to tatasa, na matawad na way nakatatas. In Yahudi van Nasara hajaman sin Nabiullah Musa, hajaman sin Nabiullah Isa, natuad tungki sila, way kasabar nila. Sabab, ialop nila in masarap, kaya na naman sin simud. Ialop nila in masarap, kaya na naman sin syahwat. Ialop nila in masarap, kaya na naman sin pikilan, iwan sin akal. Ada po ng bariman, ialop nila ilanab. Sin jantung, iwan sin suara, iwan sin pituang gautabaran, pamahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mataki sila hamarayaw. Maastul sila, kalisuan nila imang. Na, yadto mga anak po. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sabbara, sabbara Allahu alaihi. Siyusuin tao sabalan niya, tatasan niya. In pasabalan, iwan patatasan sin Allahu Ta'ala, tabangan siya sin Tuhan, magkaunahan na kita niyo tatabangan sin Tuhan. Bang, kaya paglaki na to, in tatabangan sin tao sa saat da, minitanda, yamanda, yadlawanda, biulananda, magkaunahan kita niyo sin original tatabangan. Dahil nga dunya, padlaw akhirat, dahil nga kabuhi, pakamatay. Dahil nga kabuhi, dunya, pakabuhi, takkan. Tayan mga tuwan. Na, magkarunahan na kita niyo magsabar. Mana si magsabar, tumatas, iwan kuyag. Haraakan sinallahu ta'ala impanagnaan pag-iman, panauhid, kabunal, pamahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini karwa. Wasabiru. Naraak kamu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Al-murabita. Ala syuguril muslimin. Naraak kamu sinallahu ta'ala pajagahan in panghirad-hirad hula si mga muslimin ampari masud sin satru ampari kapag manjaan in kauman si mga muslimin si mga tao daruha ka patuhan magmanja inhinang. Ang panilari malaraking sara sin Allahu Ta'ala yaw na kauman si mga muslimin. Wasabiru. Tutugin niyo yadto. Bang niyo yadto kaya tutugan yung bihad turagbus. Kaya jagahan niyo. Kapag jaga kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala.
Karidaan kamu sinallahu subhanahu. Yadto'y namukma na niya. Tatasin niyo mag-atuwang iban sa trusin Tuhan. Hisu yung gapi niyo, bukun tao. Nagpakapi man in tao hatao, nagakal. Mangakal im magpakapi, mangakal dain gumakapi. Kumakawa apabila sila nagpakapi patuhan. Biya sinhamasasin kanabihan iban sinumat nila. Aula-aula hamasasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahdi Makkah. Makkatul Mukarramah ang tagto kataon. Wala sila nagpakapi hatao. Mayinkan nagtagna sila hamuk parwa patu. Nangayo sila tatabangan gapi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa simibog, sa minig, sa mihakad, inwala minig. Maita, janji sin Allah ta'ala. Pabalikun namu dakaw pakabayaan namu. Ngayon kita bihawon, magbalik da kami papag-isun-isunan namu. Ang pag-isunan namu, magbalik da kami. Nawang kuno yung pag-isunan niyo yan, wala kimugda na kabayaan sintuhan. Makabalik kamu. Tumakawa bang kimugda na kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, makabalik kamu ay paghiluhala. Makabalik kamu ay pagbuno, ay pagpamungmung. Biasing kabalik sin Nabi Makkatul Mukarramah. Imastul kaniya, nagi kaniya, ikaw na intay mangud na mo marayaw. Ikaw na yung kampung na mo marayaw. Ikaw na yung liod na mo marayaw. Maingkan ng lalagi-lagi kaniya. Maingkan na nunuk na kaniya. Maingkan na mumung-mung kaniya. May baon pagbalik nila. Ahun Karim. Ibnu Ahun Karim. Tay mangud na mo mulya. Tay mangud na mo marayaw, pangtungod na mo marayaw, kampung na mo marayaw, tauhawla na mo marayaw. Uy, rin yan. Tatabangan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bialih katim pangatayan nila mangi harap pamarayaw. Asabab sin kasaban, asabab sin katatas. Nah, hikarwa makna niya sabiru al-mudawamatu fi makanil ibadati watta. Tutugin lugal pag-ibadatan. Tutug kau hawak tu pag-ibadatan. Ay kau maabsin halugal. Ay kau maabsin na waktu. Biyaon tuan. Mataud na absin. Di na mag-atining kamatauran, hawak to timugunin Tuhan kaniya. Di na madtuin tao, halugal, timugun kanin Allah Ta'ala. Naharap na pakain, harap na pawakto, piyagtukunan ni tao. Hauno na tungod, halugal, piyagtukunan iban sinta. Himbar iman usog, al-mudawamatu fi makanit ta'ati wal ibadah. Tiutukan nila inlugal, weta sintuhan di kita ni magbak. Tiutukan nila in waktu, weta sintuhan di sila magbak. Maita, piyagkakaharan nila, hatta namuta minal muslimin. Supaya uno-uno na rumagpaking kamatay, hauno-uno na
Bangman kami ragpakan sing kamatay, nagmamalilla kami. Iaagad na mo yung kabayaan sin Tuhan. Iwan makuyag ka mo in Tuhan. Makuyag in datungan, makuyag in tiyay kuran. Tani yan mga anak ka. Nah. Ini katuloy makna niya. Intaziru as-salati ba'da as-salah. Kagani ni in waktu sambahayang. Bukun sambahayang in tumakad kanin. Sabab apabila rimayaw in sambahayang, alamat di mayaw in kataan. Nawang wala pa rin marayaw yung kataan pakaradyaan mo, manunjo ki wala pa rin marayaw yung pagsambayang mo. Uy, yung sambayang. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yung sambayang apabila kimugdan, hatulan niya, hasara niya, hahukuman niya, harukun niya, hasarat niya, katantan niya, kakausan mo na imbaran mo, pupuon, dahil nga sa barang mangi asiwi iwan dakula. Kayan tuan, bunga singka sabar mo. Ito. Duwanin paltawakan sin tuan. Unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katu taniuru na parakala yan. Aynani la tamassuhuman nar. Mata. Di sila pakitaon sing kayo. Di katuhat aso magpilaw-pilawin tao. Patayan ulong ni asuyan. Kimangin mataku. Sa amin aso pamangi, ukawan ulong na kimita kita. Ano yan mga tuan? Mata. Di siya makakita si mangi adlaw susungon. Di siya makakita si napinal ka jahannam. Uno yan tuan. Ainun bakat min khasyatillah. Indua mata niya, nagtangis siya. Patuhan. Unin pagtangisan niya kabuka. Ayan tuhan. Naimbiyaw ni pagtangisan sin tawetan sin doktor, nalong sin doktor, yung sakit mo, anang katahon dakuma. Biya na mga doktor rin nagkakapot, kining kapot na sin doktor, oxygen, ubad, vitamin, katantan, bukun suko niya, inyawaliha. Imbari iman tuan di. Nah, dua mata, di pakitaon sing kayo, di makananam singi, amunain mata nagtangis kabuka pa Allah Ta'ala. Ayan tuan. Hikarwa. Ainun batat takhrusu fi sabilillah. Mata niya wala natug sindung. Kata natutug na. May ta siya di matug. Magjaga siya kabayaan sin Tuhan. Naimbihon Tuhan. Nagtagna na yung tao nagjaga. Siya yung jagahan patta. Imita ka ulong na simpatta na mo pagtiaunan. Imita ka ulong na simpatta na mo haygad-dagad. Di pagsabuton. Biya din na vain lupan niya. Halom sing kubul. Piyag tangisan niya in kabuka pa Allah Ta'ala. Siya dalan niya intug, wala siya natuga pagjagahan, ang padi majubog si syaitan, di pagkakitaan iwan syaitan, pagkakitaan inula niya, ilaw bahay niya.
Wai tuan inu-inusin tao yung baita sinadisin. Ninarag ko ini panangis. Sabab, nakapagdakwa siya hula araw. Nakapangadji siya hula araw. Kita niyang kahalan sinun. Kita niya kahalan sindayaw si maghinang pamarayo. Nari ko na dyan sa buton kanyo nga niya, bang masabot yung pag-ibadat, magtangis siya. Alamat. Dahil nga mga kiyaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga sahabat na mo yan to. Siya dalan nila, siya balan nila. Atas sila rin matug. Kapag jakahan, bang man di majubog. Biyasin tayo mangod na to a Palestine. Pilay na sahid bata-bata. Aun hambukin na diungog ko nagbisyara. Nasusa na lang ni na doon niya. Saya na, kuya ko nasusa. Day-day dalaw na yung kasusahan ko. May pinilaw na sintuhanin anak ko masyahid. Urulun ko na lang ni anak ko syahid. Kamatay gulalandeng nga Tuhan, bukun gulalandeng ka. Pula mo mga anak ka po. Naing kita ni hatda kumang kita ni rumua. Nah. Ini katu mata di kumangihadlaw ka na kana. Ainun kapat an maharimillah. Mata piyo po niyari niya tod paaturun paununo na maksiat. Yari hamasa na to hindi maamat maksiat. Tao kayo ba hamasa na kauna mga katahon makasud sini. Imbihawon dumad lang pagsin. Ganin. Kapay na sadya mga bulit niyo, mga bulit patong. Ha mga somdap-dap, pangati mo nagmamama. Nagmamama day sab sa kali. Mga Tuhan. Imbar iman usog, iwambar iman babae, iakad nila yadto. Hikatu, parmansin Tuhan. Wattakullah. Mumusan niyo, ing kabuhi niyo pagmumus kabayaan sin Tuhan. Mumusan niyo, inanakapon niyo pagmumus kabayaan sin Tuhan. Naintaw bihawang ginisan na. Sana ako nilaw na wala namumus siya ma, nagmumus na ako simbaran ko, nabiyak na ako ini. Ayaw. Aun atulan. Aun atulan. Aun amok bakay na mo. Wala siya nakatalos nag-school. Pasalan na hinang magtuwi na sa waniarua. Tiuyuan niya pi school yung mga anak niya. Bihaon tuan, masanyang pa siya rin sinakatalos nag-school. May tain anak ni harwa asawa niya, amin nagpensyon ka niya, labi rin sinji is. Namin iban niya nakatalos, hapangadji, lang napilin pag tabukun wa is. Labi ra kawhaan ngay po. Siya tuan, inambuk anak sa jam, kauhaan ngayon ni para kaniya. Napilin anak ni nagabroon, unom. Nakauhan ngayon sa jambuk, unom tau pila. Kita kau tuan. Dahil nga sa babya. Urula sa dyan kabayaan sin tuan, may tanabiad tumiumus niya. Tiunay na yung kawajiban niya. Pia school niya marayaw. Way siya nagbaita, natungbasin yung mana ko. Iunay niya sa diyeng kawajiban niya. Natuan, iwan niya nakatalos. Kawan nga mo rin pagtabukon. Yun siya. Mumus. Magmumus kita niyo pakaniya. Hapag mumus kabayaan sin Allah Ta'ala. In makauna mumus. Ini kawin mumus, in katantan niya to, halawm sila mumus karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
wattaqullah. Tampanin niyo imbaran niyo. Kagi niyo magmumus. Tampanin niyo imbaran niyo. Imalago habaran na to, pangatayan na to. Tampanin niyo impangatayan niyo, hari mapatay. Tampanin niyo inakal niyo, hari mapatay. Unin akal na patay. Mga anak ka po, apabila miyatay natkal, jahabatil hikmati wal in. Apabila miyatay nakal sintaw, buhi siya, biya din, maigin wisdom din kaniya. Ta na siya maningud-singud kaywanan. Na, maig din kanin wisdom, maig din kaniya in ilmu. Induayad to, ipagparayaw sing kabuhi dahon pakamatay. Dahil nga sabab yan, nagkakangin at kalway tumayma kaniya, misan da siya nansam. Aun babae, nakapamong, bang sadyalong niya, inusugyaw ang taka-akal, maya na ako kaniya. Misan way usaha, mag-usaha man kamilong niya. Naya subo siya, may tayad tumaya ka. Pasalan lang na maraya usog. Sama jalong, hindi ko na ikabaya, way akal. May tayad to way akal. Asal kaya papanjari ka niya way akal, taga-akal. Sa kiyaw niya si lason. Amin lason ba, gubya si masanatuin. In lason ba, guha masanatuin ni, misan pa biya din yung bagubat si doktor, umunura. Tidak. Ayan, mga anak ka po. Buhim baran mo sa patay ni nuno mo. Ini karwa malaggo. Mautul qalb. Miyatay inatay. Apabila miyatay inatay, maigto. Saka paturrahma. Sakapatur mahabbah wa sakapatur rida. Maig din kanya number 1, culture of love. Nabihaw love katantaan. Love nagdara mulka. Bukon love nagdara kug iwan kuyag. Kita kaw yan tuan. Dahil nga sabab yan yung culture na to, pagkasi iwan pag lasa. Pula-pula mo, inusog migding habay, kuyagan in asawa, pagbalik pa bay, double kuyag. Maita, minigway magbalik, aun. Ang paimbukon biriman, minigway luto, magbalik, wala maluto. Ati ko yan. Dahil nga sabab yan, inatud sinusog haasawan niya, kikuyagan, pahala, saraka. Inatud simbabay hawanan niya, kikuyagan, pahala. Pula mo yan. Yan pinambuk sadya. Inusog nakapakuyag haasawan niya. Labing kuyag sinallahu ta'ala ka. Imbabay nakapakuyag habanan niya, labing kuyag sinuno. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, naun usog sambil pabihaon ini, maas na siya, biya siya si mamaya-maya hasawan niya. Biya sinhareg ko ini. Pula-pula mo, sinyo na, biya si mamaya-maya. Dami kaya ning babae. Sinyura na siya, biya siya sin na in love pauno. Tayan. Pasalan sin nataayon sila magtag-ipon Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayan mga tuan, pabilain atay. Ini miyatay, maigin to hikaysa, maigin pangadatan niya maglasa. Naray nga sababianin lasabihaon no? Lasa mangi numani
Nuhan. Kaptangan sa ngingi. Di kuno yan. Uiroon piya karisintuhan pa doon niya siro. Sa kawa, hinang sadyakaw. Hibal sadyakaw. Bangin hibal mo, kima kawingitiwan umpan, unin na ka mo. Kista. Bangin hibal mo, kung si iwan sa sakatan, unin maka mo. Ginis babara pa sino mo. Inluag sinrijike mo, amunan inluag sin pangatud mo. Dahil nga sa babian, ayat taon mga nakapo na to, ang mga hula Jerman. Aun niya tunakad tuwak ko yan pa hula Jerman, inggadjin niya itong gatos nga iho. Maghindo sa jasin umaw. Ngayon kan, mag-isyarat sa jayaw, naroon. Inggadjin niya, bangdi ka itong gatos nga iho. Ini pagpara niya kanama niya kaina niya, hang gatos tagkaiman, ngayon, gadji uno yan. Kadti kuno yan. Nabangyad to nag-ibadat pa siya pa uno. Paullahu subhanahu wa ta'ala. Na, wattakullah, mumusan niyo, hapag mumus, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang niwad to na mumus, na hinang ninto, la'allakum tuflihun. Wayroon kalugian. Untong sadyay ninang mo. Doom adlaw, natutug untong, bati untong, hapanawan untong. Labi awla na hawak tutugun, iban sinallahu subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. Dahil nga sababianin ayat ini, wasihat ha umat na kauna, awla wasihat kato ha umat haulihan. Mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pembiyata sinallahu ta'ala ha ummat ini. Pastabikul khairat. Paglumba-lumba kamu, mag-uus-uus pahinang, miyarayaw sintuhan. Ay ikaw mag-uus-uus pahinang, miyarayaw mo, iwan simbakay mo. Maita, di makarihil imbakay mo, di dakaw makarihil. Inbaran mureng at Tuhan, impiang dihil mureng dahaw no. Dahil nga sababyan, paman sintuhan, pastabikul khairat, paglumba-lumba kamu pamarayaw, amin biyayta ko, bangkaw mabaya si marayaw halaod na yadto. Pula-pula mo intam, banin nagkarayahan, bukong tauri kato. In tauri kato, yadto na najil. In tauri nga duwang hula, hambuk tau sadya, yari sambuangan, uriner siya, sardinas sadya tuan nagkarayahan. Tambahan sadya. Sakti kuno yan. Nainis ta yari kato, yaunin panit, yaunin, aming kakang pula sadya, yaunin ba yaunin kakang yun? Kakang pama. Aun hambuk kakang magkaabot pila kilo. Berin, at kuno yan, innimat, napakay, pamukun, karayawan. Nari nga sababihan pa, paglumba-lumba kamu, pamarayaw kabayaan ko. Ay kamu maglumba-lumba, pamarayaw kabayaan niyo. Maita, magakaw. In kabayaan mo mataod, bang ikaw kuya? Nah. Uiroon mabaya sintiw-tiw, in mabaya dabarima. Ayaw pari kanyaing kanyara. Amin bukon kanya kaniura. Saing kanya, ipanglihil niya pa. May tayad to. Sabab, piyangandulan sa siya, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, hindi ta sin Rasul sallallahu sallam ataw Makkah, iwan taw Madina, hindi ta dakato. Kaya sampay kato si mga sahabat sin Rasul sallallahu sallam. Hasusungo na mo na yung masatay ni, tumaod mano siya, tumaudin sin. Pinareg ko yun, sumul pa siya, way sin. Nakabak mananak. Yan ay magyan, mga anak, kanyo naman ako parahe, kaniuna. Tayan tuhan. Nabiya ita sin Rasul sallallahu sallam, hasusungon.
tumao din si, tumao din Bulawan, tumao din Intan, tumao din Kumala. Hinarin niya bang mabiya na hadto, hinang kamukusi. Bukod sa jaridto, bang kamukiw yakan, mataw din biyad turid, ini karayawan, hinang kamukusi, tu, ikaisa. Lisanan jakira. Dila nagjijike sa japatuhan, naimbiyaon dila nagkakalo sa dendo magtiyaw na lang simbay. Ingkuting bang ngimiyawin usog, ngimiyaw rin uno. Na. Hinang kamukusi, inggusi, lisanan jakira. Dila nagjijikir patuhan. Uno pa, wa qalban khashi'a. Iban atay nagpapatikupo, nagmamabuka pa uno. Patuhan. Ini karwa jawjatan, ini katu jawjatan salih. Tu'inuhum fi amri dinihim wa dunyahum. Usog nakaasawa pa babae mag-ibadat. Babae nakabanahawa usog mag-ibadat. Nagtaayon sila hakabayaan sintuhan. Bukon nagtaayon hansa minusog beautyin. Babae pagabot niyo malas bukon nakamuhansam bukon nakamu beauty. Sarawa nagtaayon sila hakabayaan sintuhan. Nagpaunjal ha anak, nagpaunjal ha apo, hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tagaalta kaukas, tagaalta kau tiatapuk, tagaalta kau kanjun tiataw kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan, bang mayan kita niyo, mga anak apo. Makaurol si mga silayad. Mga unda pa, tunahan na to sila. Bang di, tuparan na to sila. Na bang di, misan na kumaan, murul halimpa nila. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, impituang gautabaran na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Pataalukon na to, pakabayaan sintuhan. Biya si mga sila nakauna ti maalok. Makapag-agad sila, iwan sing kanabihan nila, iwan sing karasulan nila. Tubtub na rin to, nas'alallah subhanahu wa ta'ala. التوفيق والسداد وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من المقبولين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.